Kublai shibon yaki prolog ki baju singaw tanat ban page yaki ni ke channel. Tementaga sengingan wan ra api da kawai pat ke jing ban bana yaki kam ki balai East Jaintia Hill District Clearian. Kerpang yapi ki prolog ki ba age ban page yaki ni ke channel. Ti prolog page yaki ni ke video hado ke bakut kenang ba pintip kumno ban pendap yaki ni ki post ki balai. Ti share lem ki prolog jongpi kenang ba makiro kinyo yaki jing tim. Ka District Selection Committee jong ka East Jaintia Hill District ka khot application yaki nong song ba pura ke jela Meghalaya yaki post ki ba pher ke balai East Jaintia Hill District Clearian. Yaki ni ki kam balai pila ban apply tang da ka online registration da ka ba pi pendap ceki cyber nado ka arpo waiterik menta ubenai hado ka arpo santrik u Oktober kabadai kesengi bakado bagi pediang yaki application form jongpi kawai ka post kalong sanpeu tengka yaki schedule tribe kanai kadai ka post grade 3 ka banengkong kadai LDA com typist kendai tali ki kerdan pule kilong ki bapas kelas 10 but kelas 12 but pidon kam bandon ka computer knowledge but ka typing speed kalong live words per minute ka baar ka gram sivak ka post santali kani kadai kerpang yaki cenrang ka kerdan pule yaki bapas kelas 10 but kelas 12 kabalai gram sevika kapos arteli kani kadai kerpang yaki kenthai ke kerdan pule yaki bapas kelas 10 but kelas 12 kabasau kadai ka sectional assistant ka post laitali ka kerdan pule kadai ki bapas kelas 10 but kelas 12 kabasau kadai ka typist kani kadai tangkawai ki kerdan pule ki bapas kelas 10 but kelas 12 but pidon kam bandon ka computer knowledge ke DTP lane ke MS Office kabasan driver ka post arteli kani kadai kerpang yaki shenrang ka kerdan pule yaki bapas kelas 8 pihak bandon yaki driving license but yaki driving test kinsale kani kadai ka post grade 4 kabandriu kadai soil and water conservation field worker kani kadai tang yaki shenrang ka post tang kawai ka kerdan pule kalong yaki bapas kelas 10 kabahanyau ka post changeman but kalasi kanai kadai tang yaki shenrang tebat yaki post chokidar pion sweeper com cleaner ka post kalong khatwai tali ka kerdan pule kalong 8 pass yaki ni ki chokidar pion sweeper kanai kadai kelum ya baro yaki candidate ki bantho yaka written exam grade 3 kani galong ka paper 1 general English new mark habantho shikanta ka baar ka paper 2 elementary mathematics elementary science aptitude but ke general knowledge kani kalong arts pa max
bat pihak ban pendep hapo arkenta shiteng. Ya ki candidate ke ban tho ya ke written exam grade 4 kalong kumni general knowledge san peumak pihak ban tho hapo shikenta. Ka terik bakado ban priang yaki application form kalong haka arpusan terik Oktober arajar arpway di sachisin yaki niki post pila ban pendap tang da ko online registration shaki cyber di tang kumta kuble shibo.